laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waliyyi salihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Thumma nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد أيها الإخوة حضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في جلستنا هذه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يجنبنا السمعة والرياء، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجيرنا ويجنبنا من سوء الخاتمة، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أرى يتي الله تبارك وتعالى en juuleni laaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini on salminago ngo handuɗon ngo nanugal ngon, salminago kisal e yurmede e barki, toranagol on ɗum allahu tabaraka wa ta'ala tolomo yo hawtu en ɗum o waɗana en barki e nde ɗo jonde. Hiɗen yiɗi jokkitade jilsa men tafsir on. Hande hiɗen ka suratu nisa'i kadi ha joni 105. En andi alqur'an si tawi koye nde jange fiyo nde faamo hawjere waɗata ɗum. Imamu Malik alayhi rahmatullah ɓe fillike ka muwatta'u maɓɓe, iɓe ndette Ibnu Umar wondema o jangi suratul baqara e juuɗe nelaaɗo duuɓi 7 si ɓe gaynigol. On andina fi Ibnu Umar hari wawata jangude ɗum feƴƴawano, woɓɓe hunjorto ɗum e nder duuɓi 2. kono haray no woodi ko ɗaɓɓa jangugol ngol e faamugol ngol e gollitirgol ngol e hunjagol ngol. ɗiɗo mo naɓi dayɗi o hawjay wawata hawjude. Almuhim ɗeɗo ayeje ɗe wonɗen jangude hande e ndeɗo deftere, ɗeɗo ayeje en yiiɗay torondirde, ɓayri ko janganten ko fiyo en faamu nafitoren, hokken darsu on haqqille ɗen e faamu ngu. No ɗettirɗen ɓalliɗin noon adduɗen fii darsu on, ɓetten kadi ɓerɗe ɗen e faamu ngun jonnen darsu o. Waɗi joomi men ko foti nafitorgol ko ɓenɗon tu. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. On ɗon heɓay az-zikra. Si tawi on ti waɗali ɗum o tawete si o yalti o wi'ana lilladhina amanu madha qala anifa. O wiyana heɗitinoɓe heɗitagol faamugol ngol ko honnum nde wi'a naane, naa ko mi faami. Aray Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum. Aray ɗeɗo ayeje fakara majje on ɗuuɗa ha ko ɗum sen yiɗay okkude ɗe hakkil waɗen doy jangirende bil aql wal fahm. Allah azza wa jalla an yarzuqana fahma al murada min hadhihi al ayat. الله جل وعلا وبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول
وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أجارنا الله من النار وأهلها واي درade ɗon ɗo ko fakara wawɗo wonde munasaba liddars waɗi ɗo e yeeso ko serti seeɗa ko wowlata kon no gasa sen ɗettoye yeeso ronken waawde heɓude waktu timminowo ko haton jinni ko hara e ɗeɗo ayeje en nani ɗiɗe ɓay buy e meɗen ɗo fayda ko istinasiyan yastamiu ila hada dars ko ittorgol wula e ɓeydagol ɗum wona fiinagol addi ɗo dongal e jooɗiɓe ɗo kono noon Allah subhanahu wa ta'ala fodi ka tawaɗa wo e diina goɗɗo si wowli a nafitore ko imma o wowla yi'a majjere makko nden ɓeydoɗa nafitorde ma o wowla yi'a gandal e juuɗe makko ɓeydoɗa nafitorde wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin nafoore noye mu'um haray sen waɗi tarjama ɗeɗo ayeje jalla fi'ulahu o wi'i inna menen anzalna min tippini ilayka faade e maɗa anne laaɗo alkitaba deftere nden bil haqqi sabu goonga o komin tippiniri ne li tahkuma ko fiya ñaawir bayna nnasi hakkunde yimɓe ɓen bima araka allahu ɗum ko allahu on wonuma hollude faamine e ko woni feƴƴude hakkunde maɓɓe kon wala takun wata laatono jeeɗa lil kha'inina wonande ɓen jankotoɓe ta wonanɓe khasiman wenjodeteɗo ta wenjan jankotoɗo ta yeddodire fi jankotoɗo wastaghfirillaha insino allahu on e ko feƴƴi ko ko waɗi inna allaha allahu on kana o sifori ghafuran ko surro bakkatuji ɗin rahiman yurmeteɗo jiyaɓe ɓe wala tujadil wata a yeddodire anil ladina ga e ɓen yahtanuna wonɓe janfade anfusahum pittali mu'um inna allaha allahu on la yuhibbu yiɗa man kana kala on laatiɗo khawwanan ko ɗuɗuɗo janfa asiman bakkon ɗinɗo yastaghfuna ɓen ɗon no ɗaɓɓa suuɗagol minan nasi yimɓe ɓen wata yimɓe ɓen yiwkoɓe waɗata kon kono ɓe ronku faamude wondema wala yastaghfuna ɓe wawata suuɗade min allahi allahu o o waɗi wa huwa kanko ma'ahum himo wondi e maɓɓe ka gandal makko e ka humpitagol mo ide yubayyituna tuma nde ɓe wonno waalidude huwugol ma la yarda konko o welaka min alqawli immorde e konngol wa kana allahu sifori bima ya'maluna dennangal ko ɓe woni huwude ko muhitan ko huɓindiɗo fuy majjama ha antum ko onon yo haula'i ɓeeɗo
jadaltum on yii on wenjondiri anhum ga e ɓe janfotoɓe fil hayati dunia ka gurdan aduna ha on solnaniɓe miɗo lando on faman yujadilu llaha ko hombo yettodireyte wenja anhum ga e maɓɓe yawmal qiyamati ñande ɗarngal ha hettaɓe e lette ɗen amman yakunu ma miɗo lando on ko hombo wonoyta alayhim e dow maɓɓe ñande ɗarngal wakilan fawtiɗo nangeteɗo ɓe hetto hombo wonoyta jalla wa ala o wi miɗo humpita on waman yamal kala on golluɗo suu an bone o jandima o fan aw yadlim ma o tooñi nafsahu hoore makko summa refti yastahfirillaha o insini allahu on o tuubi yajidillaha o taway allahu on gafuran ko surro bakkatuji jiyaɓe ɓe rahima yurmeteɗo awa waɗe ɗum no soomi nder ɗo waman yaksibu kala on faggitiɗo isman bakkatu fa innama faame yaksibuhu bone ko woni faggitade kon ala nafsihi koye dow hoore makko hibbitoto wa kana allahu allah on sibori aliman ko annduɗo hakiman ñeeñuɗo ko ɗum si o hibboyta bone ma on e dow goɗɗo goo ɓaylimo anndi waman yaksibu kala on faggitiɗo hafi'atan goopol aw isman ma ɗum bakkatu ɗumma refti yarmi bihi o bugi ɗum o tuumiri ɗum bari an dandiɗo mo annda fii mum faqad ihtamala on waɗuɗo ɗum yo faamu o ronditike buhtanan fenande moolanande wa isman e bakkatu mubinan beeñuɗo jalla wa ala o wi walawla fadlullahi sinno wanano ɓural allahu ngal alayka e dow maɗa annelaaɗo wa rahmatuhu e yurmede makko nen ko pellerte tabiti la hammata hari himmiri ta'ifatun fedde minhum ɓen jeyaɓe naafigiɓe an yudilluka nde ɓe majjintama ɓe ittama e komi jonnuma ko kono ɓe faamali wa ma yudilluna ko ɓe woni etade majjinde kon artata illa anfusahum siyona e hoore maɓɓe ko hoore maɓɓe ɓe woni majjinde wa ma yadurrunaka an on ɓe lorratama min shay'in hay e huunde wa anzala allahu allah on tippini alayka e dow maɗa alkitaba nde ɗo deftere wal hikmata e ñen janngal woni faamu ngun wa allamaka joomi men anndinima annelaaɗo on maa ɗum ko tawata lam taknu alaatanoki taalamu hiɗa anndi atto ɗo ɓaamu wa kana fadlullahi laatike ɓural allahu ngal alayka e dow maɗa adiman koko mawni panɗa jalla wa ala o wi la khayra moƴƴere ala fi kasirin e ko ɗuuɗi min najwahum immorde e jowndi yimɓe ɓen e konnguɗi maɓɓe ɗi illa siwana man amara on yamirɗo e ko wowli kon bi sadaqatin ittugol sadaka okka ma fiiɗo aw ma'rufin ma ɗum o yamiri moƴƴere aw islahin ma ɗum o wowli moƴƴintingol baynannasi hakkunde yimɓe ɓen waman yaf'al dhalika kala waɗuɗo gootum e ɗiɗo hara ko waɗiri ɗum ibtigaa ko ɗaɓɓugol mardatillahi welaye allahu on tun fa sawfa ko pellet men fodi nuktihi men okkoyaymo ajiran yodde adiman mawnude jaalana allahu min o wi noon waman yushaqiqi rasula kala lundiɗo nelaɗo allahu o min baadi ɓaawo ma tabayyana lahu nde feeñanimo alhuda peewal ngal o haani jokkude ngal wa yattabi o jokki gayra sabili lmuminina ko wona laawol gondimɓe feeñugol ngol nu wallihi men huccintinemo men accidamo e hoore makko o jokkamata walla konko o fewti o jokki wa nuslihi men naadoyamo ñande laakara jahannama jahannam wa sa'at jahannama boni masira ɗuttorde ɗanjini ɗen ɗo tarjama on holli en wondema no woodi ko naatondiri ko ɗuuɗi nder ko ko naatondiri ɗo kon wawata en wallitade no faamiren ɗum baadallahi azza wa jalla sina etagol en andugol sababu nuzul hadihi l ayat ko on ɗum woni sabude ayeje tibbi ko waɗi ma'rifatu asbabi nuzul mimma yu'inu ala ma'rifati ma'ana al ayat aw ma'ani al ayat si aya jiɓima ko firti simo mari sababu nuzul hotu toon taw si ɗum ɗon laaɓanima tum firon gon kadi laaɓante bi idnillah e ko karamokoɓe tafsir yewti ko hokken hakkil ko hunde ɓeynguure ni ko mashakil usariya ni no naatondiri haa si tawi hakkil ɓattaki hay seeɗa wowlede haa gayne wi'e maɗa qaala ani
o waɗi si en darti wano ka imam abil hasan alwahidi ka asbabu nuzul maɓɓe e ka lubabu nuqul fi asbabi nuzul lil imami suyuti ɓeeɗo fof hiɓe eggi wondema ɗeɗo ayeje koni sabu haa ɗe tippi nelaaɗo on heɓi e muɗum feloore immorde ka allahu tabaraka wa taala haa joomi ɓe wi wastahfirillaha ko naafiqiiɓe ɓen faala hari jiibindirde ko nelaaɗo on addi ko ɓe faala kadi jiibindirde hakkunde nelaaɗo e sahaabaaɓe ɓen ɓayri jogitoɗen ko laaɓi ko tawta khilafo ala e mum ka ahlu sunna wal jamaa wondema anna sahabata laysu munafiqin wa anna almunafiqina laysu min assahaba ɗiɗo ɗiɗi ma jogoɗen ɗi ɓumɓe jogoɗen e jungo feere hara en jillindiraɗi si ɗiɗo jillodiri tun ka sendugo a piyodira e hamayama darngal tawama kono a hettata ko laaɓi sahabaɓe ɓen ala e maɓɓe naafiqiijo naafiqiiɓe ɓen ala e maɓɓe sahaabaajo ɗo no laaɓi kaa kono noon fof hari no wuuridi e nelaaɗo mafhumum haala sahaabaaɓe ɓen ala e maɓɓe naafiqi o ala naafiqiiɓe ɓen ala e maɓɓe sahaaba ko bi maana ko ya ɗettu sahaaba waɗa ka ñaamo ɗetta naafiqiiɓe ɓen watta ka nano wi'a fof no wuuriduno e nelaaɗo mo ɓe no mari laawol mafu ɗum aray feeñanden e ɗeɗo ayeje ko jooni noon ko angal sendindirgol ɗum ɗo wonande julɓe ɗuuɗuɓe si a rafida naatiri jiibindirgol haqqillaaji maɓɓe ronka haa ɓe ronka faamude ko ɓe jokki ko waɗi mo ɗetti ayatun nazala fil kuffar wa ayatun nazalat fil munafiqin o faalama firtirde ɗum as-sahaba haray o alaka o firtira ayeje tippiɗe ɗen e sahaba hande kadi ka haray o yiitay ɓe na ɗen wondi ka e wonda ɗum ɗo so ngokkaali hakkilgoy aray ka tarjama ɗo sen haaɗi ɗo ɓurata moƴƴude e men si tawi neɗɗo ɗetti ayeje tippiɗe ɗen fi naafiqiiɓe ɓe e ayeje tippiɗe fi heeferaaɓe ɓe o firtiiɗe e dow sahaabaaɓe ɓe no woodi ayeje tippiɗe fi sahaabaaɓe ɓe haray ɗen ɗon alaaka ɗe firtee hannde kadi ka haray ko enen firtirtee ɗen ɗon na idan sahaabaaɓe ɓe wonaa ɓe naafiqiiɓe ɓen wonaa ɓe sahaaba en ɗettay ayeje naafiqiiɓe ɓen jonniten naafiqi ɗetten ayeje sahaabaaɓe ɓen jonniten sahaaba ɗetten ayeje heeferaaɓe ɓen jonniten heeferaaɓe ɓen na ɓeeɗo wuruno na ko ɓeeɗo tato wuruno fewndo nelaa jooni noon sa jillindiri ka senditugol ɗum ɗo bi maana a senday haal lellireɗa anndi si mon gollowo mécanicien ma ɗum wattowo téléphone ma wattowo ordinateur ma wattowo radio ma ventilateur si o deseeri o saaki fof o wallini o seeri haa o heddini bulom ma vis ma goɗɗum o wiƴi gasi holli o waawade gol ka neɗɗo seeri motere haa heddini pièce wo aray wawa jooni noon si a rafida no seerude julɓe ɓen kono ɓe seeri haa ɓe heddini pièce ko waɗi ɓe ɗetti aayeje tippiiɗe e heeferaaɓe ɓen e naafiqiiɓe ɓen ɓe tippini e sahaabaaɓe ɓen tawi noon tippiiɗe e sahaabaaɓe ɓen waawataa firtireede naafiqiiɓe ɓen waawataa firtireede heeferaaɓe ɓen awa pièce heddike jooni alaa ka ɗe firtire alaa ka ɗe monte ɓe seeri haa pièce heddike e faaman en faamude ka ngalaa faamude jooni ɗeeɗo aayeje bizat ko woni sabu majje fi en fowto ara en fowto
ko neɗɗo gooto wi'eteeɗo Qatadatu bun Nu'man jogore maandito Qatadatu bun Nu'man e wi'eteeɗo Rifa'atu bun Zayd ɓeeɗo ɗiɗo Qatadatu bun Nu'man ko wi'oowo bappa Rifa'atu bun Zayd wi'oomo bappa ɓeeɗo ɗiɗo ko aaden e ɓiɗɗo kotomu Rifa'a woni mawɗo o Qatadatu bun Nu'man wi'ata bappa o jooni noon e nder Madina hari no toon ɓeyngure suudu wi'eteendu Banu Ubayriqin nun suudu hari no Madina ko worɓe tato mawɓe ɓiɓɓe mum hawtondiri woni Banu Ubayriqin en faamude woni Bashir woni Bishr wa Bashir wa Mubashir Bishr wa Bashir wa Mubashir ko ɓiɓɓe ɓeeɗo tato mooɓondiri e nokku fami maɓɓe on woni Banu Ubayriqin tawi ko leñol jarriborangol ɓoylaare ɗon anndi ko ɓornata tuuninde hakkunde yimɓe ko janfotooɗo si ɓisike hakkunde yimɓe ko ɓe weldi wo ɓe hutondira ka o bonnay hakkunde maɓɓe jooni noon oɗo fiyen faamu Rifa'atu bun Zaydin huwa gani kanko mo mari jawdi Qatadatu bun Nu'man ko ɓiɗɗo koto makko ngolɗo leñol Banu Ubayriqin woni ɓiɗɗo Bishr wa Bashir wa Mubashir hiɓe marno ɓiɗɗo goɗɗo mawɗo goɗɗo e maɓɓe wi'eteeɗo Bashir on feññinno Islam wa kana munafiqan huwa Bashirijo o feññinno Islam tawi ko naafiqiijo yuɓɓowo gimɗi yuwa sahaabaaɓe ɓen Hassan ibnu Sabitin wonno dartotooɗo mo yuɓɓa ɗi ɓuri ɗi o waawi ɗin jonnitamo haa o acci jooni noon ino jeyaa e famille maɓɓe on nder ton wi'eteeɗo Lubaydu bun Sahal tuumiranooɗo e nder hoggo ngon nguyka wujjoowo kana saari Lubaydu bun Sahal on ɗo woni wujjoowo o nganndi ko e nder Banu Ubayriqin wonɗen e nder Banu Ubayriqin hooreeɓe ɓen ko Bishr wa Bashir wa Mubashir Bashir noon kañum feññinno Islam kono tawi ko o naafiqiijo na islamu goonga o feññini adhara shay'an wa abtana diddahu o feññini goɗɗum o suuɗi liddu ko o feññini ko yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim jooni noon e ko joomi men waɗata kon tawi Banu Ubayriqin en wi'i ko leñol ngol ɗuuɗaa moyen ɗuuɗaa jawdi tawi kadi si moyen alaa neɗɗo on woni wujjoowo hara yo wujju ɓuri welde fi Rifa'a bun Zaydin yehi Yaman soodoye ñaametee addi soodi aala hoy ko gollitira addori o tippini ɗum Madina tullu Baydu bun Sahal yiiri ɗum ñalorma gujjo o yiɗi o yanaadoy ka suudu mum ka konkooru mum ka marta ɗon bagaati soki ko ɓeygure mum nden ñaama Lubaydu bun Sahla acci haa jemma ari bonni ka Rifa'a anndi ko mawɗo bun Zaydin ngo bonni ka makko o yananiino kosude no bonnude o anndi ko bonnoowo ni kono ko mawɗo alaa doole o taywata o immo feññina dartagol haa tawa mo e mu'um ko tawta si ɗum ɗon naɓanoo heddii ɓuri o waltii o deƴƴi o anndi imo bonnaneeɗe kono fewndo ɗo naa o suka o alaa doole feññingol kanko ɗum woni ɗo oya nokki ñaametee ko soodi ko fof nokkori aalaaji ko soodi fii ko gollitira fof na ɓuri anndi o anndi himo bonneede jemma juhaamo kaa
kono tawi o waawa yaltude ɗum ɗon anndi haa jooni no heddi no woodi kusu ko nanata tawa ko accugol si ɓe haaɗi ɗon ɓe naɓa ɓuri ka no woodi ko waɗi wonki no hitti ɓuri jawdi naa jawdi gollata wonki ko wonki gollata jawdi si tawiima goɗɗum e mum yaha jon hakkil wiyata wara wiya e ɗettu naɓa mi gollita bismillah ka oya naɓi jooni no mbayri weeti bimbi ko gila ɗo sonko ngon fuɗɗi gila ɗo faala ɗen faamude aayeje ɗe weeti bimbi rifa'atu bun zeydin immi yahani ɓiɗɗo koto mum on qatadatu bun nu'man on ɗon ko suka on ni qatadatu ari o hollimo suudu mum ka oya fusiri ɗon ko o ɗetti kon o inni noon o waɗu ɗo ɗumum miɗo anndi fewno o waɗi kono tawɓay mi waawa haa mi tawata mi yimmo haa mi heɓay ko tawata no ɓuri ko naɓi kon miɗo anndi haa no waɗiri fof haa o naɓi kono noon miɗo yiɗi an ɓay ko a sukaɗa waawi jinda anndanaami ko hombo waɗinmi ɗum e hoɗo ngo ɗin mi waawataa ɗum kono a gimmo katada wi ɗum laaɓay bappa ɗon faamude ko famille ni o nganndi sin ɗon faamaaki aya jaɗanga firayde ɗum ɗo ranata kon ɗawol on sayi katada immi fuɗɗii tefude kanko ko suka o daranii ɗum ɗon o wii laaɓay ko hombo ɗekki bappa makko kadi wattani mo ɗon wii so a yehii haa anndi ko hombo ɗekki wii yo jonnite aalaaji ɗin tu ñaametee on ɓay haray o weela mi hokkiimo taa ƴantumo ñaametee kono yo jonnite komi soodi komi gollirta kaafa an kan aala hoy koye mi gollirta ko yo jonnite ɗum ɗon ñaametee on mi hokkiimo Qatada to yehii ino lanndoo no tefa haa woɓɓe wii si ɗum waɗii kamo o banu oɗo ubayriqin hankin ɓe defii ɗo ñaametee ɓen ɓe alaa jawdi ko ɓe defira sifa si tawii ñaametee wujjaama kamo aray ko ɓenndi ɗiɗon anndi noon Lubaydu bun Sahal ko pilpilo e ndeer hoto ka ɓe nganndi gujjo pilpilo ka nganndaa pilpilo nganndi pilpilo yaagal ka nguyka ko ɗon haaɗi mo tawta si heɓaali ko wujja ittay kubune on wujja watto on woni pilpilo wujjay tigiri ɓeyni ɗon anndi noon oɗo Lubaydu bun Sahal koye maɓɓe jeya kaka maɓɓe kadi hankin men yi'i ko defaaɗo ɗum kadi ko defaaɗo kon alaa Madina ɗinna ñaameteeji ɗon o nganndino laaɓude tun seeɗa Qatada hulataa ko suka hoɓɓe no jooɗi habbi suka no defude o ari haa o naatiri e nder ɓeyŋuure banu Ubayriqin nden ka mawɗo maɓɓe on o naatiraali ka Bashir o naatiraali ka Bishir o naatiraali ka Mubashir o ndaari goɗɗo goo e maɓɓe mawɗo ɓurɗo ɓe fof wi'eteeɗo Usayru bunu Urwa ka o juggani on o jooɗi o hiwriimo o yewtimo inni ya Usayru bunu Urwa o wii naam o wii woodii ko waɗi ka amen min jokkitii batte muɗum haa men tawii ɗum hino naati ka hoggo mon ga wo ko honnu woni ɗum Usayru wi honnu won ɗum wo goɗɗo yehii wujjii bappa an hanki ma hejji hanki jokkaama haa tawii kaka mon gaa ɗum waɗir ko Lubaydu bun Sahal kadi ɓe wii jooni noon ɓay ko an woni mawɗo hoɗo ngon meɗen yiɗi bappa an wii simi anndii ka waɗi ɗo yomi armi wowlana waɗuɗo ɓen yo jonnitumo silahahu aalaaji makko ɗin mi natta ñaametee ko on ki ɗetti kon ɓay ko weelaaɗo heewata wujjude o hokkiimo kono yo hettu aalaaji ɗi on sayi Usayru bunu Urwa wii ɓe wujja famille amen on wujja anndi ɗum ko gacca famille noon anndi kowle ɗen si jooɗori noon hay ka men ɗen kowle no woodi si gooto bonnii hooti e hoggo ngon ko gacce hoggo ngon fof mawɗon immi jogganoyi suudu Bashir ndu o inni mo ɓiɗɗo ma o ngaddiɗo ko gooto annda o yehi o wujjoyi ka oɗo honno Urwatu oɗo bun Zaydin to jooni noon
mo ya naaru ko o wujji kon adda nakke andi oɗo kañum koko wolana kon faami anda woni Rifa'atu bun Zaydin wo ko wujja oɗa o landi Lubay bun Sahal o noddimo gujjo o ari o jooɗodi e Usayr e Qatada e mawɗo maɓɓe on ɓe humpitimo ko ɓe nani kon e makko kanko hunde nden tigiri dambama e makko wiyama ko kanko wujji joni no wooyo addu aalaji ɗi ɓe natta ñamete on ɓe hokkimo jaka ɗum wowlata noon o sorti kaafa o dari o wi o waray tun Qatada o wi o waray mo tun ko min tuumirta nguyka a yi anno miɗo wujja ha hannde a nani miɗo wujja on sayi ɓay o suusaali mawɗo on ɗon wiyey wattu kaafa kanka holgo makka jooɗoɗa siko an wujji andoto sina an wujji andoto wolanilan ko laaɓi Lubaydu bun Sahal wi mi annda fiimu sew o ta naɗan e ko mi annda dey o wi mi annda Usayru bun Urwa wi ɓay o wi o annda jooni yo ɓe immo kamɓe famille banu Ubayriqi ɓe yaha kane laa ɓayri huunde nden hewto yayto on faami oɗo Rifa'a wi'i si laaɓi tun ko homɓe yo Qatada yeeto nelaa andi kanko ko mawɗo o wata jindude ko so kan woni mo jindande on sayi mawɗo on Usayr ɗetti famille on juggani ka nelaaɗo ɓe yehi ɓe tawi nelaaɗo jooni a anndi ɓeeɗa ino jiwgande Lubayd bun Sahal yeddanamo ko tawata kon wi'ama ko kanko le himo anndi ko kanko waɗi kono ɓeya annda ko kanko waɗi himo harade o sonka o ñaaɗa o sorta kaafa haa ɓeya hooli ɓe annda ɓe wona kanko waɗi ɓe yehi noon ɓe juggani nelaaɗo on ɓe faala naaɗude nelaaɗo on kadi e yeddangol mo ganda si tawi ɗen faama ɓay mawɗo yahuɗon Usayr bun Urwa o mawɗo anndaɗo e gorongol o ari o juggani nelaaɗo wi nelaaɗo ɓe makinaako wo Qatadatu bun Nu'man yehi naatoyi ka ɓeygure amen banu Ubayriqi wo bappo makko Rifa'atu bun Zaydin wi'i no wujja o ɗetti kan nguyka o dambika e hoggo amen ngon joni no ya Muhammad nelaaɗon ɓe makina wo si tawi Qatada alaka damba kanɗon nguyka sina e amen menen men julɓe moƴƴuɓe jaɓuɓe islam iwtirɓe ɓaawo maɗa so tuuniniri men ɗum a ñoƴƴanimo e ɗum no waawi bonnude islam mawɗo o wowlani ɗum nelaaɗon noon no anndi famille on ko famille ɓorgo pargajo ɓen hino wiya no wi jaɓi islam tawi koye jaɓane tun ko ɓe wowli kon wona ko yimɓe ɓorgo parga nelaaɗon ɓe maaki awa jooni on anndi Qatada ari tawama jonde nde ɓayri o wowli haa o gayni o wi ko on no wiiɗa ya Muhammad ko minen wujji yomin yoɓu o landi ɗum nelaaɗon ɓe maake Qatada ari Qatadatu bun Nu'man o ari o jooɗi yeeso maɓɓe ɓe wi wowli ko honno woniri o wowli ko bappo makko wowlani ko ɓay o tawanoka kanko kadi o wowli kadi no o jokkiri noon no o yewtirano haa seedeji ɗi o mari ɗin fof timmi ɓay o gayni nelaaɗon ɓe maake ya Qatada wi naam ɓe maake amitta ila ahli bayti dukira minhum islamun wa salahun tarmihim bisariqati min gayri sabatin wa bayyina ya Qatada o ngol ɗo konngol Usayr bun Urwa ardi nelaaɗon ɓe maake Qatada an a fewti hoɗo suudu hoɗo islam hoɗo yimɓe wi'aaɓe ko moƴƴuɓe a tuumiri fami maɓɓe on fof nguyka ko tawata ko woowo jogiɗa a alaa bayyina laaɓuɗo e muɗum a faala tuuninde yimɓe ɓen e hoore ko dalil alaa ya Qatadatu bun Nu'man wi gila mi taga mi heɓaali ko satti e an haa hewtiinde feloore nelaaɗo e an hakkunde ɓeeɗo yimɓe o wi'i nden ñannde hara nun himo faamuno ko ni yarata
o yoɓitayno bappa makko ko wujjaa kon fof hara haala kam feƴƴaali ɗum o waɗi si tawi ko yo jokkitu haa nelaaɗo fela mo o yiɗaa feloore nelaaɗo kono noon ɓe feliimo ko ɓe felirimo kon kadi hollii hiɓe manki mo hoolaade sinaa ɗum ɓe jaɓanayno o wii jooni ay ko bappa makko waɗi mo ko o natti kadi bappa makko o wii jaka o yoɓayno bappa makko ko ɓe ɗettanaa ko hara o jokkitaali ɗum haa kanko o sakkitoroo ɗo kono noon allahu jalla wa ala kañum no anndi kaa kanko kadi o anndi mo anndi on sayi Qatada wii nelaaɗo okkeela mi yaha mi yewtida e bappa sabu o heɓii ko hawranaalimo e mum o aro wi ya am woni Rifaa bun Zaydin bappa makko ko honɗum nelaaɗo on maaki o min mi heɓoyi hannde ka nelaaɗo on ko tawata walaw harajtu min maali li haada la kana ahabbu ilay simi ɗettuno jawdi ndi mi mari ndin fof mi yoɓi ɗum ɗo hara ko nelaaɗo maakanin mi ɗon ko mi heɓaali ɗum ɓurannoola ɓayɓe wi mi tuumi yimɓe tuumugol noon ko angal hooleede e wowlugol goonga Qatada oɗo honno Rifaatu bun Zaydin wiya Qatada to wi naam o wi wata suno wata aanu ko yimɓe ɓen woni annda joomi men wallahi himo anndi joomi men no anndi wallahu lmusta'ana ala ma yasifu ko joomi men mi wallinori e ko ɓe woni wowlude ɗon ko ɓayri tumɓe waɗi yimɓe ɓen no ɗaani joomi men ɗaanataako mi accirimo yahuya nelaaɗo gasi yo acce ɗo on sayi Qatadatu bun Nu'man arti hewtiti ka nelaaɗo yottini ko bappa makko nelimo kuntu joomi men tippini aayeje ɗen haaɗi jooɗi o yinde o wi wallahu lmusta'anu ala ma yasifun man ista'ana billahi a'anahu mo wallinori joomi men honto sakkitorɗa sikkuɗa o walle joomi men tippini aayeje ɗen nde o tippiniɗe jooni sen darti ndaare o yiiɗo jooni ko famille mo tawata feññini islam kono no e maɓɓe fiiji ɗuuɗuɗi jooni noon nokku ka nelaaɗo woni ɗon Madina ko nokku ka yahuudu woni ka nasara woni ka ayɓe islamu woni ɓen hino eltude e arabuɓe ɓen feññinooɓe goɗɗum suuɗa goɗɗum waɗi ɗon anndi asli arabu ɓe annda naafiqiyaaga al arab la yarifuna nifaq arabu annda ɗum ɓe wiiɓe Madina ɓen ko woni sabu haa naafiqiyaagal ɗuuɗi e maɓɓe ko yahuudu wonnooɓe tindinde tasarraba min al yahud ila al muslimin amma al arabu ɓe wiyatama naa ɗum mi wi'i ɗo wolande ko ɓe wi'i ko jooni ɓayri joomen tippini aya on wi'i jooni ɓeeɗaa ko famille naafiki oɗaa mawɗo Usayr ko wowlanaaɗo ko faami ko goonga o anndaa no feƴƴiri o arii wowlugol ɗum ɗon Qatadatu mo tawata on no laaɓi ko wowlanaa kon nelaaɗo on felii on ɗon ko nden ɗon feloore nde nelaaɗo on wii Qatada a fewɗu yimɓe suudu julɓe moƴƴuɓe tuumirɗaaɓe wujjugol kan herta kaw heɓi ɗon joomi men wii nelaaɗo wastahfirillah ɗin sino allahu on e ko waɗuɗaa Qatadatu bun Nu'man ko ɓeeɗaa ko tooñuɓe ɗum ɗo holli ismatu nabi waɗi al ismatu taqtadi adamu l iqrari ala al khata ko ɗum isma firti ko tawde on tigi faljata faljere nden heddo kala mo wana reenaaɗo o falja e o yaada e mum haa o maaya jitto e darngal ara gooto andata en faami jooni ko ɗum si joomi men tabaraka wa taala wi nelaaɗo on komi tippinire maaɗa deftere nden ko li tahkuma bayna annasi bima araka llah awa ɗo ko on ɗum nelaaɗo on sakkiti ñaawude ko bima arahu llahu oko joomi men holli nelaaɗo ko nelaaɗo on sakkiti hollude Qatada a hawriti
kono ɓayɓe ko yimɓe fitna ko ni ɓe way accuɓe ɗo jomumen wi noon gila ɗo kala arɗono henjana e goɗɗo wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum o anndi ɗum ɗo fof ko lubaydu bun sahal kanko pusi suudu o yandu ƴetti bagasiji ɗi naɓi sorti kaafa yetti juggoy e mawɗo on arani nelaaɗo wowli ko weli nelaaɗo faalanaɗude e nelaaɗo ko ala on faami yewtere nde jooni noon ɗo si en darti hino ɗo e yewtere nden e ko ari kon e asbabul nuzul ko ɗum si karamokoɓe salaf hadihi l umma ɓe wi yo julɓe ɓen jogi to piiji seeɗa ɓe senda yimɓe ɓen e zamanu nelaaɗo sendande sellunde taɓe piindir ɓe wi'a julɓe ɓen fewndo nelaaɗo woni makka hari ko ɗiɗo tun ko julɓe e heeferaaɓe tun woduno naafigi yaagal feeñaali makka ɓe wi kadi yo jaɓe laysa min almuhajirina ahadun min almunafiqin heɓaaki accuɗo piiji mum fof adu iwtiri ɓaawo nelaaɗo dogi iwi makka ari jokki nelaaɗo madina alaa e maɓɓe haa hannde wi'eteeɗo ko naafiqiijo waɗi naafiki yaagal ko feññingol ɗum ɗa suuɗa ɗum ɗa ɓen ɓe alaa ɗin ɗi hunde wootere ɓe jogi al islam naafiki yaagal ko madina feeñi ko ɗum si joomɓe wi wa min man hawlakum min al a'rabi munafiquna wa min ahli l madina maradu ala nnifaqi o wi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayni thumma yuradduna ila adhabin shadid idan wa min man hawlakum min al a'rabi munafiquna wa min ahli l madinati kadi munafiquna ka maradu ɗon anndi almaradu ko sandol ɗingol san ɗum tete wiyete almaradu o anndina maradu mo baali mo baatoɓɓuɗo on ko daali laaɓuɗo on ɗon woni neɗɗo yiɗa hunde haa hara o waawata waynondirde e mayre idan hum maradu alan nifaaki ɓe sandol ɗin ni e dow mum ko ɓe yiɗuno naafiki yaagal kon no ɓuri ko neɗɗo yaroowo neskafe yiɗi ɗum hino ɓuri fiimowo cigarette ko yiɗi cigarette hiɓe yiɗi naafiki yaagal ɓuri ko yaroowo beere yiɗi beere ko maradu alan nifaq jooni noon si tawi sendindiraaka ene yahay so nani si arafida no wondira hiɓe wi'a e konnguɗi o nganndi majjere no hulɓini wallahi alladi la ilaha gayru si neɗɗo majjiri dalil fi yo yiitu laawol harayno sakki si tawi ko dalil o majji yo yiitu laawol tawfiqun min allah anana shi arafida no wondira ɓenna billahi andi hada ta'kid wa wallahi wa tallahi wo kala wiwɗo sahabaɓe nelaaɗo ɓen fof ko nunɗuɓe wo ko naafiqiijo fi honɗum honto billahi wallahi tallahi ma mahoto wo fi honɗum joomi men wowli ka qur'ana no e sahabaɓe ɓen naafiqiiɓe la ilaha illallah hada miskin lam yarif lam yumayyiz hada huwa hatta lam yablughu sinna tamyiz fi lfiqhi lislami o nganndi fay ko cheɓaali duuɓi jeɗɗi o ɗaɓɓirtaake huunde ka oɗo ka gandal diina o heɓaali taw duuɓi jeɗɗi ko sendindirira ko moƴƴi e ko boni oɗo ko ɓuri moƴƴude makko ko assukuutu waɗamul kalam si neɗɗo wi billahi wa wallahi wa tallahi no e sahabaɓe nelaaɗo ɓen naafiqiiɓe aray o annda naafiki yaagal o annda sahaba yaagal kaaray mo anndi ɗum o annda on yaali ɓay sahabajo on ɗo Qatadatu bun Nu'man ɓukkoniri e naafiqiijo on yaali joomi men tippini aya sendidiri seɗi laaɓi ka o sendidiraali
ene on anndi joomi men fayda alaa ko feññini ka qur'an haa laaɓi wonande jon hakkil haa hewtii hakkunde sahaba e naafiqiiɓe ɓe kono ko liman yafham ɓe inni man la yafhamu lhujjata la yastahiqu an yukhataba biha mo tawata si wolanaama dalil faamata wowlal ngol mo ɗum ko bonnugol haaji naare joomi men wi e suratu tawba jalla wa ala wi almunafiquna walmunafiqat ba'duhum min ba'd naare moƴƴa tamyiz o ya'muruna bil munkar wa yanhawna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun o wi kadi wa'ada Allahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha o wi hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adhabun muqim ene o marko hakkil o laaɓi kalaɓa naafiqiiɓe worɓe naafiqiiɓe rewɓe yoga e maɓɓe koye yoga ɗiwi o innaali yoga e maɓɓe ko njaatigi yoga ko waɗi ɓe weldaaki few ba'duhum min ba'd o wi golle maɓɓe ɓe yamiray bone ɓe haɗa moƴƴere kum maɓɓe kum waɗantaake diina islam ɓe yeggitii joomi men few ko ɓen tigiri woni faasigiiɓe ɓe o wi o maraniiɓe yiite jahannama ko kamɓe e heeferaaɓe ɓe hawti ɗono laaɓi kaalaaɓa o wi'i yeeso walmu'minuuna walmu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd o wi ya'muruuna bilma'rufi o yii setti kaka fokkitande ɗo ɓe setti ɗum no laaɓi wa ndiyan ley feto siɗen nana ngal ɗon anndi ndiyan ley feto henndu ko wifi o no tawa ɗon tuundi no tawa ɗan ley ɗo naari ey ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una allaha wa rasulahu o wi ulaika sayarhamuhumullah ɗono laaɓi ka o gayno wi wa'ada allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn o wi wa ridwanun min allahi akbar ene ɗum ɗo no laaɓi ka ɗum ɗo no jiiɓodiri gondimɓe worɓe gondimɓe rewɓe eyi alamande maɓɓe ko moƴƴere ɓe yamira ko bone ɓe haɗata hiɓe ñinna julde hiɓe itta zakka hiɓe jokki moƴƴere ɗoftagol allahu on ɗoftone laamu joomi men wi ɓen ko pelletti sikke alaami yurmino yayɓe ñande dargal ɓeeɗa o wi sikke alaami naado yayɓe jahannama ñande dargal ɓe no ɓattondiri ɓe ɓattondira ko ɗum si joomi men wi e aya goo e suratu tawba haa jooni o wi yahlifuuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafrahun o wi law yajiduna malja aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun joomi men wi'i wa yahlifuna billahi innahum la minkum naafiqiiɓe ɓen no wondirdela min allahu koye mon onon gondinɓe ɓen ɓe jeya joomi men wi wa ma hum minkum ɓe jeyaka e mon yo naafiqiiɓe ɓen jeyaka e sahaba few kombo wi ɓe jeyaka ɗon la ilaha illallah si arabila faamaɓe kaɓe faami ey joomi men wowli ko laaɓi koy wa yahlifuna billahi innahum la minkum joomi men wi e wa ma hum minkum ɓe jeyaka e mon haysi ɓe wondiriɓe fenen walakinnahum qawmun yafrahun koɓe yimɓe ɗeñƴotooɓe ɗon anndi alfarku ɗeñƴamo yahsabuna kulla sayhatin ɗum woni yafrahun ka yiɗaaɓe o ɓe ɗeñƴi kere bonnuɗo no suusiree bonnuɗo no suusi walakinnahum qawmun yafrahun
si en dartii joomi men wii e suratul munafiqun ndaare simore no tippi fii laɓɓingol fii naafigiiɓe ɓen haa hannde ɗum ronku laaɓande si arafila kamɓe laaɓaani simore qur'ana timmude hinde wiye suratul munafiqun o udditiri simore nde fii yo ɓeydu laaɓude on anndi ka qatadatu o bun nu'man o e oɗo wiyeteeɗo lubaydu bun saham e oɗo basir ɗum ɗo laaɓanayi en wonaa ko wuuriduno e nelaaɗo kon fof woni sahaba awa wi en kala sahaba ko gonɗinɗo wonaa ko wuuride e nelaaɗo wi ko julɓe kon fof woni gonɗinɓe waɗi joomi men wowli kalaaɓe o wi ida jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ɓe watta ɗon wallahu yalamu innaka la rasuluhu joomi men wi wallahu yashhadu inna almunafiqina la kadibuna ɓe fene na gonga maɓɓe ɓe gondina ko annela kono ɗon anndi ko honɗum ɓuri sattude ɗum ɗon ko si en darti karamokoɓe yewtoɓe fi assira wa tarikh wan nasab annusab ka shi'a rafida wo ka sunna wo wallahi hiɓe fotti ala haddi tarihi sahabi ɓay ko ɓuri mawnude e ko karamokoɓe sunna wiɗi ko ɓuri mawnude ko mooɓe fi assahaba ko imam ibnu hajar fi kitabihi l isaba fi tamyize sahaba ka ko ɓuri mawnude ko mooɓi fi arrijal inda shi'a rafida ko almamaqami fi kitabihi lmusamma tanqihu lmaqali fi ahwali rijal o wi e mayre o ɗetti tarifu ibnu hajar on ka al isaba o yondinori o eggi o addi o andiniri ɗum sahabaɓe nelaaɗo ɓen ka tanqihu lmaqali fi ahwali rijal o wi ko woni sahabajo kanko almamaqami koko ibnu hajar wi ko ibnu hajar wi hon woni sahabajo ko man laqiya nabiya mu'minan bihi wa mata ala al islami wa in takhallala riddatun ala al qawli sahih en yiɗo laaɓi mama kaani ari tawti ɗum ɗo joomi men wi'i no woodi arɓe wi'i menen komin gonɗinɓe nashhadu joomi men wi wallahu yashhadu innahum lakadib ene ko ɓeeɗo kadi wonata sahabaɓe ɓe na ene joomi men no woodi ɓe gonɗini ko wowli kon jaɓi ko wowli kon seedanii ɗum aljanna kaaɓe ala ko ɓeeɓe o fenni ɗo kadi wonata ɗen na kamɓe on yaani joomi men tabaraka wa taala wi'i innahum dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim on anndi on aya sen darti tafsir karamo koɓe ɓe dhalika bi annahum amanu thumma kafaru on anndi joomi men wona gonɗinal tabintinani ɓe ɗo alayna an narja ila jamii kutubi tafasir alkibar na to sokeɗen wonde wiide joomi men wiiɗo dhalika bi annahum adharu l'imana thumma adharu l'kufra bada idhari l'iman en faami ka en faamaani ɓe feññini gonɗinal ɓe suuɗi keferankaku ɓe ronki waawde heddaade suuɗude ɓe feññini keferankaku ngu ɓe suuɗunoo ngu e dow gonɗinal ngal ɓe feññinnoo ngal ko ɗum si joomi men wii ndaare e munafiquna tigiri o wii humu alladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu ene assahabiyu yaqulu bi hada watan okkor wonɓe ka nelaaɗo ɓen ɓe ñaama ɓe yara ɓe weele haa ɓe saako sahabajo nelaaɗo no waɗa ɗum wonduɗo e nelaaɗo noon waɗay ɗum en yiɗi kombo wonno o abdoullahi ibnu ubayyi ibnu salul kanko kadi wi yaquluna la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adal sahabajo no wiya nelaaɗo no jaati wonduɗo e nelaaɗo wowlata ɗum ene ɓe ko ɓe gootu na hewana ɓe gootum goy
ɓe wonaaɓe gootu si arafida wi dalil maɓɓe sahabaɓe ɓen ko naafiqiiɓe woka ka joomi men wi'iɗa wala in sa'altahu la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu wo joomi men wi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ene hara ko ɓeeɗo kadi joomi men wi'ata والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وبن كدي ونكبين كاجوبي من أندا بولي فكدا بينو باتوليري kono fo hari eyno jokki hombo jokkinelaa ko ɗum si joomi men wi e aya goo si arafida ɗetti on kadi tippine sahaba ɓen wo yahlifuna billahi ma qaalu wa laqad qaalu kalimata alkufri wa kafaru ba'da islami joomi men wi e aya goo fi yen tumbindirnaren ko ɓe on wolude kon jogodira few joomi men wi lilfuqara'i almuhajirina alladina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwan o joggoyi walladina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim o jokki ha o wi e ɓen ɓe tawata si ɓe ari ɓaawo ɓeeɗo kon ɗum ɓe wiyata walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil imani ɓe aroɓe ɓaawo sahaba wowla ɗum ɗo sikke wo ala ɓe ara ɓe tawa sahaba lanni ko ɓeeɗo joomi men wi'i to kad kafartum bada imanikum ko ɓen kadi joomi men wi'ata arɓe ɓaawoɗo yo wi'u rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil imani ene ɗum no waawi tumbondirde awa wi en sahabaɓe ɓen ala e maɓɓe naafiqiijo ala e naafiqiiɓe ɓen sahabajo acce hunjoɗen tummandi to ɓen ɗum no serti boyi kono noon fof hari no nokku ngootu en sennindirde ko ɗum si arafita ko dalil ɓe majjiri si neɗɗo ɗetti ko joomi men tippini e naafik tippini e sahaba ƴekki but landomo honto ko sahabaɓe ɓen ko goni yo ad o yeetoma kadi ko honɓe woni sahabaɓe ɓen ɓay si arafida ɓe piyodiral ngal goto anda no foti kamɓe wi'i sahabaɓe ɓen fof fewndo nelaaɗo hari ko ɓe julɓe sahabaɓe tamam ko naafiki woduno digdu maɓɓe sahabaɓe ɓen fof yeddude yalta islamu wonde nelaaɗo on feƴƴini ko aya hombo ari holli sahabaɓe ɓen yedday ɓaawo nelaaɗo ko maku nelaaɗo hombo holli sahabaɓe ɓen yedday ɓaawo nelaaɗo on to woni ɓe alaa ɗum idan faame ɗeeɗo aayeje ɗe hollay en wonnema sahabaɓe ɓen ko goɗɗum naafiqiiɓe ɓen kono fof noon ko julɓe kono naa kala julɗo woni sahaba wallahi alladi la ilaha gayru enen ɗo fof hay gooto e me'en sikkitaaki siko julɗo kaa na alaa emen suusuɗo wiwɗo ɗe o hay ko taabi'ina naa fi sahaba kaamo suusiɗo na koyen honɗum koyen sahaba ehe jogondira wonugol ma julɗo ko goɗɗum wonugol ma sahaba ko goɗɗum goo sahaba ko masiya zaida ko huunde ɓeydiinde woɓɓe arayno wiya menen komin ɗum joomi wiya o waye accaɓe ka islamu ɓe haaɗa ɗon fii honɗum holli naafiqiiɓe ɓen ko ɓe julɓe kono wanaaɓe sahaba ko hombo wonno hoore naafiqiiɓe ɓen fewndo nelaaɗo hombo abdoullahi bun ubay bun salul nelaaɗo on ɓe maaki laa tawaruta bayna ahli millatayn ka yimɓe ɗiɗo ɓe hawta diina ɓe ronindirta la yaridu lmuslimu lkafira wala lkafiru lmuslima ka fi sahih bukhari
nde Abdullahi ibn Ubay ibn Salul waali maayi nelaaɗo o roninno Abdullahi ibnu Salul jawdi makko ndi on ɗum ɓe roninanimo ko ɓayri ko o julɗo fi on ɗum joomi men wi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan himo jeeya e wonɓe sabu ɗum nde annahu laysa min as-sahaba nelaaɗo dartoto juulugol sahabaji na ɓe dartataako on yaali Abu Qatada na oɗo Qatada Abu Qatada ñande oya gorko iwrunooɗo dowri ari naati islam tawi nelaaɗo o alaa siɓɓe fos Madina o islam tun addi o waali ɗon o maayi tawi mo ñawli dirham ɓay o maayi lannda nelaaɗon ɓe maaki ono mari siɓɓe ɗo ɓeyni sinaka islam o alaa ɗo siɓɓe ko islam tun addi mo ɓe maaki himo ñawli annduɓe mo wi himo ñawli fuu wono woodi yoɓanoowo mo ɓeyni o waye mo awa jooni o goɗɗo e mon juuluno ɓay ɓe juulataajo ñamaani ko waɗi julde maɓɓe dow maayuɗo ko tefoore ɓe tefanta goɗɗo himo naɓori haqqe goɗɗo ɓe tefanta naɓorɗo haqqe fuu goɗɗo on yaali o sahabaajo arnooɗo Uhud wi nelaaɗo simi fewtiri yeeso mi yiltaaki mi wakkilike haa mi waraama ɗo bonnum mi mari ɓe maaki ko aljanna siɗa ñawli noon ye jaɓataa naata haa ɗi yoɓe julɓe ɓen no jeeya ko ɓuri suusude hannde ñawlago ko tawata no wi'a yamɗo sahidu naatida ka e mu hay julde ma alaa timmude a hulataa ñaman feewaani Abu Qatada ɓay tawi nelaaɗon fokkiti yahugol acca oya ɗon arɗo naati islam woni Madina o dogi o hewtitiiɓe o wi nelaaɗon ɓe maakinaama ɓe wi si o iwi arii takko mon ɗo woni ɗo haa o maayii ɗo tawi on waawataamo juulude sabu ñamaande nelaaɗo mi ɗettii ñamaande nden juuleemo tawron ko julde mooɗon ɗo hiɗon ɗo juuleemo mi yoɓay nelaaɗon ɓe maaki a yoɓay o wi mi yoɓay Abu Qatada nelaaɗon juuli fureemo o surroya Abu Qatada wi janngo mum min e nelaaɗo men fotti ɓe wi ya Aba Qatada o wi na ɓe wi ko honno dirhamu oya on a yoɓi o wi mi yoɓaali tan ɓe wi aw ɓe fotti kiikiiɗe ɓe attiimo lanndade dirhamu oya on a yoɓi o wi mi yoɓaali tan janngo mum men fotti bimbi ɓe attiilan lanndade dirhamu oya on mi yoɓi mi faami ɗum ɗo ko ma waɗe kisan kiikiiɗe mi yoɓoy men fotti kiikiiɗe ɓe lanndiilan ɓen ya Aba Qatada a yoɓii mbuuɗu oya ngu ɗettunoɗaa garanti mum ngu o wi mi yoɓii ngu ñanorma ɓe maaki ana baridat minhu jildatuhu ɓe maaki gila o waali ka kaburu makko himo e soñja ngu mbuuɗu ko jooni o waynondiri e mum ka yoɓuɗaa ɗo jaanaa ɗettugol garanti tun nani wiigol e mo ñawli o yarmen yiida ko pallugol mo tunni sa yoɓaani usala ko sa yoɓii o hetto wiigol ɗo mi yoɓay juulemo ɗum jittat kanko ɓuttinanaymo jaka ɓuttinta ko honno no wona warreede fewndon mo jogani o yarmen yiida jogani ɗo mo yarmen yiida jokka golleeji mo yeggita ɗum fiw hara oyano ƴettii to a annda ga a ƴettii garanti a ɓuttinanaali mo a jaali ɗettoowo ɓuttinana mo ɗetta a soñjiimo ka a soñjaali a soñji idan almuhim ko faalaɗen faamude kon e ɗeeɗo aayeeje julɓe ɓen fof faama ala wajihil umum si arafita faama ala wajihil khusus sahabaɓe nelaaɗo ɓen alaa e maɓɓe naafikiijo naafiki noon no woodunoo e zamanu nelaa jom men feññiniiɗo faamen alaa e naafikiiɓe ɓen sahabaajo naafikiiɓe e sahaba naa gootu ko waɗi ko mu'minan bihi joomi men jaɓanaali ɓe iman ko ɗum si joomi men wii ɓe aaya goo qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala min ko waɗɗon wo jaɓataaki o wi wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala yahtuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun
ɗum ɗo en firtira ɗum sahabaɓe ɓe si en firtiri ɗum sahabaɓe ɓe laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara muhammadun rasulullahi walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u baynahum firtiren ɗum homɓe jeyi ɗum haray ko enen toon to naɓe ten ɗum ɗo haray en seeri ha bulon heddike en wawaali sendu en wawaali eyi ko jommen wi heeferaɓe jeyi jonno ko jommen wi naafiki jeyi jonnitu ko jommen wi ko sahaba jeyi jonnituɓe ta ɗettu ko sahaba jonna naafikiɓe ta ɗettu ko naafiki jonna sahaba ta ɗettu ko naafiki jonna heeferaɓe ta ɗettu ko heeferaɓe jonna naafiki gooto fof e maɓɓe no jogii geɓal mum laaɓuka makka hari naafiki ala ka madina ari wonti naafiki kono ɗen anndi heeferankaku huuɓi tungu ngu nifaaku ko kufru kono no mari daraja na naafiki ɓen fof woni heeferaɓe waade nelaaɗum ɓe maki ayatul munafiqa talata no jeeya mum ka e riwaya goo arbaa ida haddasa kadab wa ida wa'ada akhlaf wa ida tumina khana wa ida khasama fajara waɗuɗo ɗiɗo o yalti islamu ko kafirun billahi na ɗum haray ko ɓurogol ɗettata fittugol yaltoɓe ɓe ɗuuɗay ha kaɗa wawi duñude ɓe yaltinaɓe ɗum no a fittay duuɓi ha idan wona kala naafiki yaagal woni keeferan kaaku wona kala keeferan kaaku kadi woni naafiki yaagal neɗɗo noon no wona naafikiijo keefeero o wona keefeero mo wona naafiki o wona naafiki mo wona keefeero o wona julɗo so woni sahaba wona o keefeero wona o naafiki ɗum no woɗɗondiri go'dal mashriqay en faami ka en faamaali ɗeɗo aayeje holli en ɗum ko ɗum si joomi men tippini aaya laɓɓingol Qatadatu bun Nu'man hakkunde makko e Dubaydu bun Sa'd oɗa ko naafikiijo ka wona julɗo feññin ko julɗo naafiki oɗa ko julɗo sahabajo ko hombo joomi men sembini ɗo tawki belinelaaɗo fiimu na Qatadatu bun Nu'man joomi men wi ko wolanɗamo kon duɓɓimo tampinimo ha wastahfirillaha fi si ono fanɗi ka joomi men sa wi noon o naatoya yiite haray ko homɓe naatoyta aljanna aray honto ɓe o nganndi si a rafida jooɗi keɗo wi billahi wallahi wa tallahi sahaba ɓen ko naafiqiiɓe o nganndi ara julɓe heddaaki aljanna on ko julɓe ɓen naatoyta to haray yoɓe sappani en naatoyooɓe aljanna ɓe ɓay sahabaray alaa to ngewa enen haray ko enen ɓattoto ka sahaba dirna ka sahaba heɓaali aljanna ko enen ɓeeɗo enen ɗo haysi ko baaba en ɓe suɓoy ñande darka ɓe waawi suɓoyde ɓe ɗetta en ɓe acca sahaba ɓe naaɗa aljanna hara ko baaba en men ko ɓe yiɗi en woo nokku on no jaɓi ɗum ɗettuɗo fii mum fof waɗi fii diina o tertii diina jokki haaju mum tun ka diina naatirde a waawa ɗetteede ɗon aya si a rafida faamu ko huunde sewnde woni ɗon kono ɓayri kamɓe no jeeya ko tampini ɓe ɓe wi'ay no jeeya ko ɓe ɓattorta joomi me en hunugol sahaba yennugol sahaba joomi men no wi'e hadisul qudusi man aadani waliya faqad aadantuhu bil harb kala lorrantolan waliyaajo gooto haray mi tokkitanimo hare moolanaane ene ko mbo ɓuri wonde waliyu ala wajihil ardi si annabaɓen e nelaaɓen feƴƴi sahaba ka jooni noon joomi wi gooto e waliyaaɓe amɓe si a memmini fii on haray ko sikkuɗaa ko naaɗu yaltoyta hakkunde men a teeɗike sahaba fof a wi fof ko heeferaaɓe ene ko mbo men jaɓata wiyeede ko a keefeere ɓutta ɗo hay saka nder juulirde ɗo jooɗi sen pooɗi ɗo haa goɗɗo wiyeya billahi an ko a keefeero konɗa wadde ɗon ko naani on wiɗe min wiyataa ɗum eyi an tigiri kala sikka mi hulete sikko ɗon julɓe ɓen wonata hakkunde mon jooni ene so wi ko a keefeero wattade keefeero kono accanaymo ɗum
e joni ko sahaba ɓe wowlete ɗum acce se wowlama e ŋaccata sa nani goɗɗo noon no sahaba ko heferaɓe ko huɗaɓe si goɗɗo wi ko a kefeero a ɓorto si goɗɗo wi ko a huɗaɗo a ɓorto tanande ɓen no wiɗede ɗuɗɗa de ayna nusratuka li sahabati rasulillah honto ko walluɗaɓe ko ngun naari ballal ngal ɓe waɗan magal ɓe ɗetti pittali maɓɓe e jawle maɓɓe ɓe ardini ko ɗum woni sabu diina tawma iɓe yennede ɓe huɗeɗe ɗa jooɗi ɗa jokki pilasi umma ɗa wiide garaw a garaw sahaba no yenna hay ɓuy ɗum na hay ɓuy noon janɗi aray wattanen hakkil si arafiɗa ko dalil majjiri e moƴƴina sikke wi'en ɓe majji ko torotoɗen ɓe kala e maɓɓe faalaɗo yiitude ko laal nde ɗo toɓɓe ara laaɓanaymo koy ɓay ɓe ɗaɓɓitay no gasa o nganndi ɗaɓɓoowo goonga kaka goonga luuɓimo wo o iwtiri si luuɓiimo tabiti luuɓiiɗo o nganndi o naatay o ndaara kala e maɓɓe faalaɗo yiide ɗum ko laaɓi yo ndaaru defte seeɗaaje wiyeteende sabbul azabi ala man sabbal ashab sabbul azab ala man sabbal ashab ma ɗum o ndaara al intisari lissahbi wal al ɓeeɗo no senndindiri hakkunde sahaba e naafiki haa laaɓi boyi ma ɗum o ndaara al muntaqa min minhaji al-i'tidal fi naqdi kalami ahli ar-rafd wal-i'tidal lil imam az-zahabi ɓeeɗo ko neɓuɓe ka ma ɗum o ndaara al-khilafu bayna ash-shi'a wa sunna sa naati ɗon e nde ɗo deftere ɓe innima ko ɗum ɗo shi'a wi'i e sahaba ko ɗum ɗo yimɓe sunna wi'i e sahaba ɗon a yaltay ɗon tun tuuba e ko wonnoɗa kon si joomen no muyatma moƴƴere a tawa yeyi no laaɓi no woɗɗondiri na gootu si shi'a rafida firiri sahabaɓe ɓen ayeje naafiqiiɓe ɓen haray ɓe waɗɗi hannde kadi naafiqiiɓe ɓen gon a jooni alaa ko ɓe waɗi ko waɗi ko piiji tati woni ɗon ko heeferaaɓe ɓen e naafiqiiɓe ɓen e sahaabaaɓe ɓen so a ɗettii ko naafiqiiɓe ɓen a jonnitiiɓe a ɗettii ko sahaabaaɓe ɓen a jonnitiiɓe a ɗettii ko heeferaaɓe ɓen a jonnitiiɓe haray miiraas on timmi a tawita kulla ɗi haqqin haqqahu kono si tawi a naatiiɗo a jillidiri hakkunde ashabu sulus wa sumun wa nisfu wa rubu e sikkuɗa sendataa haa piyeese heddo yo ɓe ɗettu kumɓe ɓe jonnita ɗum haqqe mum nelaaɗon ɓe maaki wa aati kulla ɗi haqqin haqqahu hakku sahaba ko jaɓugol ko ɓe julɓe gonɗinɓe wakkilaniiɓe diina joomi men seedaniiɓe moƴƴere fodiɓe aljanna o wiiɓe o ittitaali hay gooto wa kullan wa'ada Allahu al-husna mal muradu bil husna aljanna si joomi men fodiɓe aljanna ari a wi ko heeferaaɓe keefeero naatata aljanna joomi men fodiɓe aljanna anndi o luutondiri ka o luutondiraali Allah subhanahu wa taala faamingen ko nafata en ko artira en e ko welata mo kon kanko jalla wa ala o arkisa en gollitirgol ko o wela kon wona o welirano hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal